أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گلی تماشاوانن هیجا بقدر و قیمت خدای تعالی جوه راضی به خدای تعالی ایشه والهف بینه خدای تعالی حضور تک مالا و صحت تک جانه و برکت تک ماله و خدای تعالی الآخرت و تک جنت لجنت جي وتك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال تماشاوانا خدای تعالی تو قرآن الكريم دا سورة تين آية 4 دا دبكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم دبي من إنسان مكمل شكريه مكمليا ما چیه؟ مكمليا ما عقل ما هي نهار الدنيا إنسان هنا وحيوان هنا حيوان خدا تعالى إرادة چدا بكي وسا جياند كاني جو بيشتر جيان نا كان إرادة وچجر بجي وسا كاني أب بويرن كوري بخوازه والوري بيسي بكي مثلا لكوري بخوازه مخل وره وروني يعني نابه عیبه نابه فلان çünkü akıl travma eme insana خدا akıl daime eme insana خدا ve dünya mükafat daime mesela araba sordu ben emtiyara sordu ben vesaire eğer ki em derya خدا da her ve dünyacı خدا Teala cennet cüme tabii ki bavermen dara çekir yani İca göreva insan çiye geli tamaşavana insan cibu çiye meguya cibu ku أولوي إنسان جاجيان بك خدا تعالى قرآن الكريم دا سورة الزاريات دا دبكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من إنسان جنة çekir ya kuş bu cumara ibadet bikin ibadet çiye ibadet lemejur rucu hacu zakatu o khayjwi kuş hayvan ara baş be, insan ara baş be, vranne ke, sözü khurab bineciş, aile khurab baş be, cinayet khurab baş be, vesaire vesaire vesaire. Ama maalesef insan iro çıtkın, insan iro hainti etkin, insan iro bağlabivi, vratkin, insan iro sözü khunaynici, insan iro deyne khu zaman oda nadın. İnsan iro doğayra ne başın doğaya piskin dara şevtinin hayvanlara zulmedikin insanlara zulmedikin ave dünyaya piskin yani lehne ki devlette bahane ki şar derdikin bomba ser seremanda davejin malamon seremanda xaradikin Kavak bomba davejin insan beni vi xandat beni bomba dumre ama viye dine gilez jeviti de be bomba menwan khas katqari çünkü ve ki pere kar bike ama dünya ne ev dünya tane yani em insan adnerin em hayvan adnerin hayvan doğaya pis nakin ama maalesef insan doğaya piskin insan hep tütüküjün sözde de nainci yani İnsanı meyiro bağlabi insanlara güven nemaye. Te çi dükkanı te çi bepırsili dükkanı çehebe esnaf de be en baş evi. Ya bu kadar bırakı esnaf de bimri. Te de be aynı vay bir mali bil filan dere pırsiye fakat be ne necviye. Kesinlikle necviye. İca em çetkin em insanı çetkin. Çelek aynı çelek en kara da geçip küçük en kara da geçip ki ab buyurun hasb kar ve ama insan henek je em bikum halket khapinin henek je bişaşket khapinin henek je bicibet khapinin henek je birrit khapinin henek je kutben amwalat parizm buy halket khapinin henek je besagjitit khapinin henek je soljitit khapinin henek je komünizm henek je sosyalizmi insan ad khapinin Maalesef insanı me iroda be pırı me insanlara tek derdeki heye derdik emperi kar bugün. Namus diçe, şeref diçe, hasiyet diçe, onur diçe, çitçe bir ara
Ama bira pere vere yani. Çünkü îro merul insan da nere pere bi çiçek ek bi helali de şokolat nere aynı insanı ama ek pere bi faize de ek de ziyade vesaire de nere vay peri pırbune apartmanı pırbune taksi pırbune dükkanı pırbune mali mülki pırbune hani. Ama aynı isi zaten nere o insan ağlabi ve duri Xuda bune. Ne lemeşt ke ne rojit gire ne zaman mala Xuda derbast ke yani ne hayır ve hayrat ki dam perim çevim perim hatta kurve hara yani rokete tak bikevi bimri ama tak bikevi bimrin kefen kiye kefen jil khasahane المدبه لما ما kefen jil mena beyrani tanıma hayvana beyliye tamamı hayvana uymuş tanıma xudubun çelek görevavi hey her çoğule giyay bu af buyurun tuvalet av bu ke o böyle şiir bir de xodiye xu sere şefakti sare hasb görevavi beyliye barled beker görevavi beyliye tütük görevavi beyliye xodiye mallara hek bu ke vesaire teşka derke ama göreva ma insan acı beyliye maalesef em göreva nakın yani iro soru ki bu pırsım dünyada 8 milyar insan hene iro bakanaata ve dünyada ek uymuş tanıma insaniyet edibe çıka insan iro dünya hene eşşeklu sima ne pırsım ku sayı ne pırsım ku 8 milyar yani çıka jme insan em uymuş tanıma insaniyet edibin وانت بمين عند خير وخشيدا وانت تمام امانتي خدابن